Uthi-ke nje-ke lona sisinolwazi mina ngilapha endaweni eKadabhara. Into eyenzeka-ke kimina engasuke ekhanda lami ngiyaphupha everyday ngiphupha ngathi kusenzeka kanjalo. Ngonyaka ka-2016 kwadutshulwa abazali bobabili phambi kwethu sikhona siyizingane ngombango-ke wamatekisi. Kodwa-ke abazali bathi mabadutshulwa phambi kwethu thina basishiya and namanje isithombe sami noma isithombe saleyo nto eyenzeka isakhona emqondweni wami ayipheli. Angazi ukuthi ngingayisusa kanjani noma angazi ukuthi ngingayelapha kanjani. 2016. Ngiyenzeka ukuthi into uthole ukuthi uyenzeke kudala kodwa manje ayidluli ngoba uyitshela ukuthi wena hayi mina ngiyinsizwa noma mhlawumbe ngubani awuthi ngibekezela awuthi ngikhule awuthi ngikhohlwe lento kodwa